emyete tandikire no kwetombuita ahabwo butamanyisibwa amazoba ga kanso mu bwire umwana usanga transport hato agabeze zima kubereza yamuna batera umukasese ngaro yusi kanso rizo umatera to abamotivize that's why almost aba members nabanganye na batanu hato ba member baro no bareba because abantu bebe information lack of information ni information hona we orkujinanizibwa sente za youth livelihood omuri district eji nagira ngo bagerezeho okwenda kuganira n'emyete ejo eyatwire sente bitu byabe byabusha no kwe kugira ngo obwahatana baza kukozesa amani ako tukayite kiko bakora ki bahabura tokureba buno meaning procedure yo kugira ngo twete kiko bije tugambe nabo omburungi ekozere ki eyanje akabino bakwata bacha persons bagombora babe bagere nabo monitoring abuba cha person ogomborejo no kubarika overseer bagomborejo kwa na level project z'emyeto omugomborejo nozo takweza ku monitoring group z'emyeto omugombora utina katine nayo z'emyeto omugomborejo hine minyeto eyituganireho nayo ahanshongeji na no kubetebekanisha okushashura empihezi tweyihe omitwe yitu omuntekateka zitu ekitekateko cyo kugira ngo government ekyerareti necyabusha twetekemo ekintu cyo kugira ngo kizirize zituyambe tuzishashure zigaruke ziyambe n'abantu abandi abaturiye nyuma ntuza kushaba twine enforcement ya district our focal persons aba youth leaders currently kuzo mu sub counties ezo tukabasa following up wa LP program because twine eminyeto eri hansi kandi ekwetaga kwezunisha sente ezo omakansoni yemwe eminyeto yerekiro buyinzi ya mutima ahabwa president Museveni kubaragana sente bitu zikatorera ogwa bwa mperayo bajangu yusu Museveni nte Museveni kwa mwenda Museveni nabai nangwa abana basabe mpunu abandi basabe mbuzo Museveni yabyanga yajangu nanda kubahende bur district nako nateka mwente mwenda za kanso na neza NRM numa district ino buchiko bitu naka NRM na naka kanso Museveni yisiza kuteka mwente ezo namazima muzeyi yakatusubize bisuba narisi entezikarebuka narisi ziri umuhanda nziza kandi ntutoyo turiyo mumbwire twahura mwente zizire zifune cyangwa abira bese tuzatamenya twahirwa obabira bese mu kiko rweno ororo twaje mutunga no president bina bahire kacha person witu nawe takozere vunanizwa kugira unangaye zeti ko tuziye kustama guru bajangu ahanteziti twaiza abantu bose tukogeze nende ziriyo kuraki miliyoni Rwanda zihirwe minyeto ya Rubirizi omuntebekanisa ya Youth Livelihood Fund amakuru agagasha kwa Onesmus Ndiana bo mu Rubirizi.